Her jurib keseng H&M riwar mingi circle penuh usla, ya puslat elektrik aksnong maukam. Apo kejingi lam usketri iba te buar mar banyang, baru finance ketri iba riven lingdo. Kejing lejong keseng gadai sibenta, bandawa mador ya ketenat badai paj bekan cimkia ya gani kakam. Kumta keseng akat pratrik urempang, ka le jurib wud banlap ikjing syabara. Idap untuk setia ke bakau, kalian juga ikut keseng H&M riwar mingi sakir poslah. Hadin nak jengyo komplain nak kinong senong, joko ni kesenong bokhap. Ba uni upos light elektrik, ulah jan berkelam. Namar kajeng bam jok kron kesarang. Kalau jeng mah sisa, namar ini uni upos elektrik. Kalau kelam nak kibun kilong gieng kilong sem, joko ni kesenong. Namar waya jan bat begini yang sem maldau kelemu ne kadon kejeng mak bakrau la se la ban poi kadon kejeng ja ka basau si ru tengi kam dapat slam kum kaseng la yar hadu hade hatra jo ka digasnong nang lewan pek ni lap hisa ba ni upus la ima sisa hadu kata te kum kaseng i kerpat bai kentu yak tenat badai pek bakin wan ban jurep ban marmot bardor ni upus elektrik lang bakan like kino kejeng sosi dam ta kino senong yo kene senong mau khap tengi kum keseng i kentu bagi dawa juru ya ketnat MECL bakat simkia no wud lem dapen slam nomor uni upus stang ketuk ane tio lese la benwan kayom ler lese la klem no te kumta i kerpat ke ketnat bedai pek nak marmot modor ban ada upus matbai kenam kajeng song sengan akan dikasnong long dikasnong makhap bangi dawa rukum keseng hi brokawai yo kadi war mengi circle balada kad ladaja marani kasnat kam simkhia yo ni upus light elektrik bodan ni posnong makhap raja kedo kejeng jak sausi nrei kasnat hi kadai bat sim hi kekle kumta hi kumuseng kerpat bagi dawa bat le no wud kang ban like ina keno kejeng ja ba sausi kalong kajeng song sok tos ngan ani kadong